Boya Boniface akaribori rero rera bogwete ne bano etwe njou ritwekete mpanga na kwanende kira batiezi akano kuthinja na batiswana na mabisa bakide birwezi ringi akariba bogwete ne bano ni kwenyangiru imera bione njou ritwekete mpanga na ndibo basiumire kurima ne romba ya mbura ne roda betika moira kirigia ana tatonkuluki kariba ntora ya mukungu na ntere ingi mwanya wandi rwire rwarera gisona keburi ni basumirite na muthuro jo munene na kumenyererwa no kumenyera nyamu sekethaka jaru KWS ni kubautatira na kurekere njogu kubate mantame itare ndere bandite na kinya bandika baro ase kurewa jojo garuka na nyumene gutwika musetho jwangara na mpaka ndente kuona kinyambi chiuna ngi chionde tegeni ngwete ito njogu itorerete miunda cia tuthiriria Otekathige nkinya gatigere kara twikite miunde netu karagitangirwo konthe na kinya mwaka muthiru icianderere marigo na ikwachie na mbi na ntona inyambi batu tukaregwo impara na turari na into bya kuria na njogu igo tuthiririe into byonthe mo baria arimi baria betete kujuriria forms cia compensation twethirite tugita kujuriria indi gwatuika baruga tutije tietu ina cieta nikiriro kira gikusiritie MC wandi uja Felix Kithinyintwo ura na muthuro jo munene ugite jonto kauga utwika kamenyeria njogwire na ndika gerekeria kugita itini cia kari no sheria bakajukia njarene na nyumene gwikira mathagiro riko na subu gukundwa atu mantu ja njogu katwanoga ikwaria mantu ja njogu na ara tukinyite na ndi kankwenda kwira KWS warden urorungamirite Meru County arago kinyetie nandi batwe tukajukia sheria njarene cietu tutetekeria njogu cije itwenyangiria naja irio bietu tumite mparene murunga tutharima na mbura indi njogu patwengirie njogu tutigakethe irio ndeto tangasira antu bakwa bekire live wire estima miundene yao njogu ekinye karingwa ikathirira au na antu bambirie kura njogu iu no tuntetekeria tume mparene kwa antu misanda thaiji tuchogwa kairi no ntuba njogu askari wa KWS sisi tutawafukuza na twabenga njogu iu tukoraga ni miariera na yegwati mbaru ni atongere mwanya nteriji bare kinyabo bagwati kamero ni nteto yeu oni bonete njogu cieti antu be maskini kinyampare yonse antu barare aneo ukiawe na manara maburwa na ndwanda icha mutharai na karama bia kurai biari kubi binge muno lakini njou irea na irarea na irea nyange pio lakini ru ari kwenda kurama kwira amero uma KWS tukarea kumenyera bwana county commissioner KWS biraba kubwethikira kita wa kipindi na kuwa kipindi ikuwa ku area aremi kinya rare ngitwe tere toyolelia maratathi ni ngwanda atongoria antu KWS barayatiania ntomi mbunge ura warikuo kabeabea miakera lakini mwankeru ari uti compensation yoneka kuona antu betu bakirire gita leonthe orugurira radio ukaigwa njogu chikuthukia maciara jetu ja munda mara njogu chikuthithia atia nkori ari ure we responsible for this ningi ibaiga wakiriro ge antu betu na mwankera thaizi antu betu iba batere kutho wagia Kenya mpembe ichi batere kutho no tuka ana betu baria bechoka cukuru ikiuga atondo na ikiuga atondo kiu bitu kwenda kumenya tetu withwa ki igutunduria chieri na ikumenya abwega kwira buta thiri njogu ekumenya abwe ni tureni ekamera buta eu ni atare twarathwa na kwire atondo reja ko wira okuigonya askari obakwaria bothoku itondo reja gwe itukaritie so uranka romba na this time round ibagwate mutano uju MC orwiri rwarera kithinji ntuo mbaru bamutetherie na antu na abwe bwithiro buntina ndwana atongeria benu bugetereni KWS babu compensate kwambiria nandi ugwo kinyangiri itakotini na undi MC okunjo mbone ngotegia na wakiri nikena tumba kuthitanga KWS baturea irio bira bietu bikinyangi utumba kubaikiria case ugetana ndu wita ukero wandikithia ubiara kwa KWS ugakara mwaka na miaka nkurukie 3-5 ke reportera Weru TV bikoma mukungu nchoro iboro rire rwarira gisona keburi mbeta mawera keri gia